Dore impamvu YouTube yawe idahemba. Nimba udafite 1000 cy'aba subscribers, ukaba utujuje 4000 bya watching time, ntabwo YouTube yawe igomba kuguhemba. Nimba utarahinduye location y'ahantu YouTube yawe iherereye, ntabwo utegereza igihembo. Hari uburyo bwinshi YouTube ihembamo, by'umwihariko bigendeye kuri views winjije ku munsi, bakagendera kuri views wabonye ku kwezi ndetse na views wabonye ku mwaka. Reka tubirebe.